ثورة أنا عدي ثروين ديالنا نغين دي بوين ماس أربع أكنين ذي ثمليلي ثاكيني نسا يدوي السن يدي بوين أوال يدي توعرون ثمليلي ثاكينين أكن في الدنيا غيدي هكا وكبار لو ار سي دي لو خام ديال السمول دات معمر تمدين تنتزي وزون أسن 14 فبراير 2016 غاف الوهين الوحدة ونص روح كنين أمين ذا ساون أمين ذا 4 ذا ساون مسار بكنين يغالد لدغا غاف سنة الحوايج يونيد نهكا أثنتي دان سعدين ثم زواروث يغالد غاف فمك إيدلا ثفسوثي مزيغن أمكيتي ولا نسا أمكيتي عاش ماذا ذاين النظام نغا حريش والسنين فردياوين يبوي دوال غاف فمك نغذاشو يدبوين يفرير 80 ويلاق ثورة أثاوين أم كنقارن ذا المعنى غير الزاف أم كرقشن إمغناسن نتورا أسيد نسليه إماس أراباك منا يبوت فلانا أمام الزين أمام مقارنة ذا الماس ساقين النجمة المسلاي كل يومين نساء أي نساء تيكتين اللقامة أتي دي سيرس أرمي حلال يوكني أنس نفسو سي شدة ياكي يدير سن فلانا يدير أنتوالي كنقول ياكي لي مانيبيولاسيون أين كاخد نس لا كونستيتيسيون أرنانا هاثان داير لا كونستيتيسيون ثما زير تكشن لا لونغ أوفيسيال ومن بعد سوفان كرا يفرقن فوند داير l'ère du déni identitaire يكفى ثمازيغ داين تفرا نتسوري فري واشما كلشي تيكلاح كلشي تيمنين سي لا لوجيك دو فول qui continue de fonctionner comme elle a fonctionné depuis 1962 ثورة ساكي ما نمسري هكا أوي يوفان أمنو غاكي أثرفذني المزيان بواساكي أثرفذن أمنو ذي كلشي أما ذي تساكي أما في مسرعي أما في زرفان ثبسوث 80 بالك زمان تسكير سي ان موديل دانسبيراسيون يمكن ثواريني رمزين بواسا يمكن ثرفذن يمكن شدا بواساكين هذه رواينا هذا القضن السكس يمكن تقابلن سياسة يمكن هذا في ليمانس جينيراسيون دافريل 80 ساكين ضرير تسواف نقول هذه هنا إلى مرة 60 سنة غير مزينين الصح دونك تو سكون دوا فير كوم إفور تو سكو nous avons accueilli l'accumulation historique أين يكلي إنسان أين وين يسنن الحاجة التمرير مزيان أوين يسال شط الوقت أثيرير مزيان أما دي لي أسوسياسيون أما ديك بارتيين أما ديك كافارن أما ديك كل يوم خاطر الميليتانتيزم a pris un coup الميليتانتيزم a pris un coup أما ديك بارتيين أما دي لي أسوسياسيون الترافاي ميليتون يتسقلينا 10 ثاكو ميشت خدمنا ذرار بورتون شي حوايج مزيانين يقوالن دي ذرار on le néglige nous pouvons faire beaucoup de choses c'est l'action militante et l'action de formation qui est négligée qui est réduite à sa portion congrue il est impératif de reconsidérer l'action militante pour réhabiliter la politique c'est la seule façon هذا دي سوفران سي شدايقي ديالنا Avril 80 peut nous inspirer Avril 80 peut nous éclairer il peut être pris comme modèle adapté à la situation et à la crise d'aujourd'hui je termine توران عديث غير ماس سعيد دومان السلماذ يتوسن يسداويث المولودات معمر تمدين تنتيزي وزوم يدي بوينا ولا أكن في دينا نسام سقوليس ماشي أكن في دينا غني ماشي أكاديميك أكن في ديكو سعيد سعدين على حسابيس أكو ذا رباكنين ما سعيد دومان إن دا هضرا سفول يهضر بسفول لا دغا أفاين يعني ثما زيغت أكو ذي زرفان تللي لي ليبرتي انديفيدويال عاد نسل إما السعيد دومان ذيك لونجسترمون أكيد نخدم أراي دومان أزال 10 دقائق أسيد نسل Ich werbe que voilà tenir sa soif selon mes analyses
le mouvement culturel amazigh a traversé 2 phases. On peut les situer même un peu dans le temps. Le cheminement du combat amazigh a connu 2 phases. La phase de négation-répression. Ça a été en gros 20 ans. 20 ans de répression intense. C'est l'époque on avait hanté les commissariats de police, les cachots de la sécurité militaire, le Hafs, les retraits de passeport, les refoulements de l'aéroport, mais chacun selon ses capacités, chacun selon son engagement, chacun selon sa disponibilité. يخدم يفكد عينو ميسن عينو ميزمر العمر يولي النوايا غاشي مكشيني وخدم راطاس غاشي مين تفكد راطاس غاشي مين ودوسي دار لا ريونيون هاكي نو با دو تو chacun a fait ce qu'il a pu. Alors la période que j'appelle donc négation répression الحرص الباطل je peux dire il a donné deux résultats importants. La peur et la terreur, nous les avons brisés. C'est très important. في السنة ثمسة مزيغ elle est sortie de la clandestinité pour être portée sur la voie publique avec l'appui extraordinaire de la jeunesse, la jeunesse kabyle. زمرا دينير كوني زميل ديبي زاني 80 والنهار ما كني نشوك ني سبب امنو غاكين ذنوكلي كان لا فايده كاين في نوفا فينالمون ما تاعش نكوني يوك زعما الغاشي يوك يمزينك يباو النسن فاندوك سافريل ابري افريل 80. La deuxième phase on va dire ces 15 dernières années 10-15 dernières années Francis, la phase de neutralisation, manipulation, corruption. Le pouvoir finalement le pouvoir a tiré les leçons de la première phase. Il n'est pas que la répression a finalement tchara. La facile. Il a vu que la répression finalement renforçait nos rangs, renforçait notre conviction. Ils nous ont torturés. On va passer à une autre méthode. Alors, il a utilisé deux méthodes, non, deux volets d'une même méthode. Le premier volet, c'est lancer des leurres, des illusions. Dans le débat. Le pouvoir faisait semblant de céder, d'accorder quelques demandes, répondre un petit peu à quelques demandes. Il a cédé un peu sur la revendication, quelques associations culturelles, qui disent les programmes de la radio, il s'arrête شيطوح télévision, ça a été qui شيطوح mazir. Bon. Ça c'était des leurs. Bon, on n'était pas dupes, à mon avis, personne n'est dupe. Deuxième volet de cette méthode, c'est ce que j'appelle la récupération, la corruption de quelques éléments. Heureusement, qui peuvent se compter sur le doigt d'une main. Seulement,
Ça fait des dégâts psychologiques au niveau de l'opinion kabyle. Avec la كلس العباد قال كيف بنوك ثلاثة شهور كيف أنا مالا 4 5 خدام 95% خدانا ils sont toujours là. Cette méthode qui a été utilisée partout, hélas, la maison qui porte le nom de Mabri a été la plaque tournante de cette corruption. Nous avons le client sans donner trop de détails. Donc au bout du compte, Francis, paradoxalement, la phase de répression et de négation, le Hars, a été plus bénéfique pour le mouvement amazir. Ami, juste un argument. Un exemple. C'est dans cette phase, le Hars de la répression, qu'ont émergé, que sont formés les meilleurs spécialistes d'Amazigh. Adthar Herrickson, Amr Mzdad, Salm Shaker, Hamd Sadir, Abdan Hachab, Amr Al-Amara, etc. L'école algérienne avec 6 milliers de YouTube, ou de Soufana, ou Youn, ou Mousnaou, et Timour Tedzaïr. Le dernier point, le dernier leurre, la grande illusion, il se voit au Sénégal en février. La Constitution. La Constitution. Le cadre enchaîné, la constipation. Oui, mais je fais la charte nationale, on bat de la Constitution, le cadre enchaîné de français, et après la tarte nationale, la constipation. Juste 2 mots, 2 arguments. Le Mouloud a étudié la question beaucoup mieux que moi. Il a dit la Constitution a Tchazdatir, donc c'est texte à l'appui qu'on peut discuter, débattre cette question éventuellement à Tchazdatir. En Algérie, même s'il y a des textes tout à fait honorables, des textes juridiques, mais le pouvoir algérien n'a jamais respecté ces textes. Comme on m'a dit sur un texte de loi, c'est toujours pour l'opinion internationale, là, un pays démocratique. Mais il ne les a jamais appliqués chez nous. Donc, c'est pour gagner du temps, c'est pour leurrer, c'est pour tromper, c'est pour dévier la question. تفهم كلش كون نشطح ثعرف يا رب جاثر وين نشطح ثروميت يشوف شويه ثروميت قبل نغرات شنو فاديك d'abord dans le préambule عرفت كان il est dit que l'Algérie est un pays arabe ننتيد bon je suis africain méditerranéen mais jamais amazigh ça veut tout dire. Ensuite, pour revenir au texte lui-même, l'article 3, je dis l'arabe est la langue nationale officielle. Là, c'est un article défini, c'est la langue nationale officielle. Et ça continue. L'arabe demeure la langue officielle de l'État. C'est la langue officielle de l'État. Il n'y en a pas d'autre. Après, bien entendu, la langue amazigh est également une langue nationale et officielle. C'est très bien. Sauf que, il n'est tout de suite après, hein, mais il est soumis à la création d'une académie.
Et elle est soumise à la création d'une académie qui s'appuie sur des travaux d'experts, l'expert. Et bien évidemment, ce ne sera pas Ahmed Mzad, ce ne sera pas Hansadi, ce ne sera pas Shaker, ce ne sera pas Bouhaya, ce ne sera pas. Athman Sadi, alors il y a des experts. Donc si le combat amazigh a reculé, hélas, c'est une réalité, je a reculé ces dernières années, je m'en dis, bon, le pouvoir nous lance saisie. C'est donc la neutralisation, la manipulation, la corruption. Évidemment, il faut toujours faire son autocritique. Il y a des individus sur lesquels s'appuyer ici, parce qu'il s'est appuyé sur nos divisions, sur nos querelles. Il y en a eu, il s'est appuyé sur ça pour nous polluer. Donc, évidemment, il nous appartient tous de dépasser ces clivages, ces fausses querelles, parce qu'en réalité, sont fausses sur l'essentiel, on est d'accord, c'est entrepris. Bien évidemment, des individus qui disent pollueurs, déviants, pourquoi pas, effectivement. Évidemment, je pense que mes amis sont d'accord avec moi, on n'appelle pas la médite populaire. Nous ne sommes pas des revanchards. Nous ne voulons du mal à personne. Mais les pollueurs, il faut les isoler en cabine. Terminé. تلفزيون ديوت لاشين ترويث ديوت لاشين اللي تساوينا غاف شباحة موت القبايل شباحة إدوراريس شباحة توداريس شباحة التروينس كابيلينوس تلفزيون لاشين نون ديوت لاشين يتبدون ستساوين جوجل أنونس دي يوتيوب أكو ذكرى المعونات بويد يتسوالين زمر مويا تكون وين ادي كيم دقس ادي عدي مدقس ما إلا تتصلم ديدنا أكن غيد ملم غيد فكم فيكتي وين ون غيد فكم القديش ون أكيد نساعد ديهم